Ngiyabingelela konke amagumbi amanamhlaba ngisithi abantu abaphile. Nawulithemba uma ubona le video usaphila. Nathi sisaphila abantu bakithi, akukho okubi esiza ngakho ebantwini, akukho okubi esiza ngakho kwisigulana. Kodwa-ke ngizothanda ukuqala ngibeke into eyodwa ebalulekileyo komunye nomunye umuntu. Naleyo nto ibandakanyeka nami imbala. Into yokuqala yonke ihamba nento ebizwa ngenhlonipho. Inhlonipho mhlobo wami ayithengwa. Inhlonipho ayisona loni ukuthi uzobuya futhi uyibhadalele. Inhlonipho imahhala. Inhlonipho uzalwa nayo. Inhlonipho ukhule nayo. Inhlonipho ufa nayo. Kodwa ubuye futhi uyishiyele ezinganeni zakho ngokubana leyo nhlonipho osuka uzelwe nayo iyoyifundisa futhi izingane zakho, iyoyifundisa izizukulwane zakho. Ngitsho nomfazi ongena ekhaya ulalela umthetho walapha ekhaya, ubuya nenhlonipho evela kubo. Yafana nami-ke, mina uma ngisenza umsebenzi wabantu ngiwenza ngenhlonipho, nangokuzithoba, nangokuzihlonipha mina, nokuhlonipha umuntu engisuka ngimenzela umsebenzi, ngihloniphe nedlozi laloyo muntu engimenzela umsebenzi, ngihloniphe nedlozi lami imbala. Yikho okungenza ngikhule imihla nangemihla. Yikho okungenza ngiqhube imisebenzi yabantu ihambe ngendlela. Noma ngabe kunzima kangakanani, ngiyindoda ezibuthayo, sukuma ihambe leyo muntu. Angifakazi futhi uma ngihamba, angibabazi futhi uma ngihamba. Angibabazi futhi uma ngabe ngisenza into. Ngiyenza ngithule. Kuthula kwami ukuthi inhliziyo yami isebenze ikhululekile, njalo ngikwazi ukufokhasa emsebenzini wedlozi ukuze siphume nemiphumela eqhakazile. Lokho ngikwenza ngendlela yokuthi ngisalandela isintu sakudala esasemandulo. Isintu asitshintshi sibe yi-technology. Yikubona isintu sase-Afrika singabhaleki. If besibhaleka, yebo bese lokhu asishintsha. Into esizisebenzisayo, amafoni, yiyo i-technology. Siyisebenzisa ukucommunicate, asisebenzisi ukusebenza umsebenzi. Sisebenza ukucommunicate, sinikezana ama-update ukuthi umsebenzi uhamba kanjani. Mina umsebenzi uma ngiwenza ngokuholelwa lidlozi ukuthi umuntu kumele ngimenzele njani, ngimsebenzele kanjani, ngithathe ini ngihlanganise nani ukuze kuphume le nto umuntu asuka eyifuna. Kuyafana namanje uma ngabuya uthi ufuna isigubhu esiletha imali endlini, noma ngithi ufuna indoda emfishane eletha imali endlini, angisoze vele ngiyithathe ngikunikeze same time. Nesikhathi engisithathayo, ngihlaziya, ngilungisa ukuze kuvuke into leyo eyosuke uyifuna. Uma ngabe ufuna isipoke, ngizosikhanda leso sipoke, ngithathe isikhathi engisinikezwa lidlozi lami, engisinikezwa nalapho uma ngabe nihlaziya nasemaphusheni, nalapho uma ngabe ngikhuluma nedlozi lami lingitshela ukuthi cha, lo muntu umhlanganisele ukuthi nokuthi, ungafaki ukuthi nokuthi. Ngisuka ngilalela, ngikhande leyo nto, ngiseyenze, ngi-activate, bese ngisisho ukuthi manje into yakho ise-right. Ngaleyo ndlela ngithanda ukucacisa ukuthi mina angicontrolwa ukuthi kumele ngisebenze kanjani.
Mangabe ngingavuma ukuthi ungicontrol uzongenza into engayisiyo, ngoba usuka usunjani usumfuna ukumphuthuma. Ungamphuthumi ngokubana umsebenzi lona angiqalanga namhlanje, since 2002 ngiwenza lo msebenzi. Angifuni ukuphuthunywa. Ngabe ungamphuthumi ungathi umbambe inkunzi emsebenzini wedlozi. Manje-ake ambambeke inkunzi emsebenzini wedlozi. Wena ulinda mina ngikwenzela izinto zakho ngendlela engitshelwa ngayo, ngizilungise. Abanye benu ninezicwacwa, amabhadi elavela lasuka nakudala, selihambe izinyanga eziningi kakhulu nigezwa kuligezeki. Kodwa-ke mina ngithatha isikhathi sami ngihlaziye ukuthi okay, lo muntu ngamgeza kanjani udaka lwakhe lolu analo, futhi ngilugeze ngilukhuculule futhi luze lukhuculeke noma ngabe lunenkani kanjani. Hlaziya lukhuculule udaka lwakho. Noma ngabe lo dako lwawomelayo lufana lolunyathelwe yinyathi yalushiya sokuyisikhathi sokugcina sezulu, kuzohlala udaka lolo luhlala mangabe izulu lisiyabuya libe linethe izulu linethe lokho lisala luyinjalo. Mina ngizokukhuculula impela, ngoba ngiyaphakama ngihambe. Idlozi lami elingitshela khona ngihambe egubha lokho, ngihamba ngiyegubha. Ngihambe emdingela lokho lo muntu, ngiyahamba ngiyokudinga. Into nje engayifuniyo yikufakwa i-pressure, ngoba idlozi alingifaki i-pressure, liyangilayela ukuthi umuntu lo msize kanjani. Ngithanda nje ukuthi inhliziyo yami isebenze ikhululekile, ngela muntu ongikhulumisa kabi. Angamqhashi u-spokesperson mina ongikhulumelayo, okhulumela nezinto zabanye abantu. Anginawo u-spokesperson. Mina ngingedwa ngiyawenza umsebenzi wami. Mangabe ungazizwisisi empilweni yakho, uyahamba nawo uphume ukuyoguqa kwabanye abantu abahlolayo, bakuhlolele bakutshele ukuthi inkinga yakho ikuphi, kumele ulungise kuphi. Ukuze izinto zakho nawe uzi-understande wena, kufanele uzi-understande kwawena, ngoba angeke siyiphoqe inkomo ukuthi ibe yidonki. Never. Idonki yazalwa iyidonki, inkomo yazalwa iyinkomo. Kunemibango emidenini la, imibango eminingi kakhulu. Abanye benu izinto zenu zivaliwe, abanye liphila njengezintandane ninabo abazali, bengenandaba nani, bengenandaba nokuthi balungise izinto zenu. So mangabe mina ngithetha umthwalo wakho, ngiyawuthatha, ngiyawamukela, ngiyawenza, ngiyakwethula. Ngikwanisa ukuwethula njengoba ngisitsho ukuthi imithwalo eminye ngiyayethula. Kodwa mangabe ngikutshela akuhambe, phuma ukuyezwa ngempilo yakho, phuma uhambe. Mangabe ngithi hamba wele emuva uyolungisa izinto zangakini, bakulungisele umphathe noma umphathele inhlabathi yangakini, phoqelekile ukuthi uhambe uyilanda inhlabathi yangakini bengiyisebenzi, ngisuse lento engisuka ngiyizwa ngakini ukuthi kuneproblem ekanjani ngakini. Ngoba awungeke umtshele udokotela ukuthi akunikeze i-cotrimoxazole, yena efanele akunikeze i-chloroquine, noma kumele akunikeze i-Fancida, noma kumele akunikeze amoxicillin. Wena ususiyamtshela ukuthi ufuna i-cotrimoxazole. Ubuye ufunani esibhedlela mangabe ubusazi ukuthi kumele ulashwe kanjani umkhuhlane wakho, ufuna i-cotrimoxazole? Hambe ezithengela i-cotrimoxazole phela uzisize, ngoba uyazazi wena ukuthi uyazisiza. Uye esibhedlela ngoba uyakwazi ukuthi kumele usizwe kanjani. Umuntu esibhedlela ngangazazi ukwazi ukuthi uyezwa ukuthi uyagula, uyazizwa ukuthi uyagula, kodwa akazi ukuthi uphethwe yini. Akazi ukuthi esibhedlela uzofika enikezwana. Wena okwaziyo pho uyofunani esibhedlela? Angithi uhambe esibhedlela ngoba uzizwa ukuthi uyagula, sebezofika beyokuprescribela into abakuprescribe ezoqeda leyo mkhuhlane. Mangabe bethi ubuye ku-review, ufanele uhambe uye ku-review.
ungahlala uthi ngangicabanga ukuthi mina leli philisi wanginikeza lona ekuqala lizongipholisa. Nalo ithemba abantu bayezwa amagama engiwakhulumayo ukuthi ngikhuluma kanjani. Abanye benezinto zenu ziyabhlokha, uthola ukuthi umuntu into yakhe iyabhlokha. Siyenza ngawo wonke amandla ukuthi sikwazi ukuzi-unblock-a. Ezinye zithatha isikhathi, ukuze zikwazi uku-unblock-a. Eligama elishoyo angifuni i-spokesperson okhulumela omunye umuntu ezintweni zakhe, ngoba nami angiyena i-spokesperson ezintweni zabanye abantu. Ngibheka umsebenzi wami engawunikezwa ngelami idlozi, oyiwe engikwaziyo, engahamba ngawo thatha nami lapho engiwuthatha khona ngiqhubeka ngisebenza nabantu. Engikubona ngathi kuyamiphica, ngiyakwazi ukuconsulta nomunye umuntu angisize ukuthi okay, lapha singabamba kanje no 1 no 2 no 3. Uma ngabe kumele ngudlulisele komunye umuntu, ngiyakuthatha ngithi cha, akudlulele kulo muntu. Into engiyithandayo ukuthi sihloniphane, ikakhulu emsebenzini wami nasendaweni yami. Bantu bakithi, ngicela ukubana sihloniphane ngendlela engisuka ngikwamukela ngayo, ngikusiza, ngikungenisa endaweni yami, ngikulungisela izinto. Sukumane liyekele ukuba ngamavila, li-check-e ney'mpilo zenu. Ngaze ngasho mina futhi ngathi umuntu mangathi kangiqondisisi, uyahamba uyengihlola before ukuzothatha usizo kimi. Bangabe ngisenza umsebenzi, mina angidlali, ngiyasebenza. Lokho indlela enginikezwe ngayo ukuthi kumele ngisebenze kanjani, umuntu ngimsize kanjani. Ninjena nje angithola ukuphumula, mina angilali usuku kimi kufana nasemini. Nje ngidlala 2 hours mningi kimina, ngibe ngivuke ngihambe ngiyosebenza. Kodwa omunye uyabe ehoqa nje ulele, omunye amenzela umsebenzi wakhe uphezu komuntu wesifazane. Ma umbheka umbone ukuthi okay, bheka esibukweni sami ubona nanga uphezu komuntu wesifazane. Maye ejika ngale, mkhulu akuhambanga kahle, sengihamba abantu abaningi, izinto azilungi. Ufuna ukulungisa izinto kodwa ngapha ubhizi ngesifazane. Kuzolunga nini? Usadlala, hlala phansi mangabe usasekuleyo ndima. Ingakho ke bantu bakithi ngisisho ngithi abantu abaphile konke amagumbi amane omhlaba, ngilithanda nonke. Likhona ibutho lemali, silikhandile, likhona ibutho lemali. Uyabuza uzilandela ibutho lemali, siyakwazi ukuliposta ibutho lemali. Singakwazi ukuyiposta abantu bakithi, izigubhu angikwazi ukuziposta mina. Izigubhu zemali angikwazi ukuziposta. Number 2, uphondo angikwazi ukuliposta, uphondo lemali angikwazi ukuliposta. Uphondo lemali uyabuza uzilandela, kuhlanganisele ukuze uzilandela. Ndoda emfishane asikwazi ukuyiposta, uyabuza uzilandela. Wallet, yebo mangabe ufuna sikupostele siyakuhlanganisela imithi yakho bese sikubhala ama-instructions ukuthi uthenga u-wallet onjani, uwenze kanjani. Ukhona u-wallet wemali. Khona indoda emfishane, khona izigubhu zemali, khona isibhoko semali bantu bakithi. Nakanye lo nyaka inyoka siyayikhanda. Inyoka siyayikhanda kodwa inyoka ayifuni umuntu, hlala emqashweni. Inyoka ifuna indoda enomuzwayo ethi yona uthi ifuna isibindi, angifuni ama-questions. Ifuna isibindi, ama-questions uphendula noma nihleli nawe lapha usuthethe isinqumo sokuthi uyayifuna. Ndoda emfishane uphendula mangabe usuthethe isinqumo ukuthi uyayifuna. Angifuni ma-WhatsApp messages ombuza hey isebenza kanjani. Sebenza kanjani usuyithatha usuhleli nami sengikutshela imigomo nemibandela nokuthi idlani. Ngoba phela abanye bahlalela lapho kuba imkhasa, kuhamba bedlala ngengqondo zabantu, sezwe information sesithatha ukuthi yena uyazi kakhulu.
sintu futhi akusona silungu futhi angeke sijike sibe isilungu nangololu suku. Vutho lemali likhona lengu-6.5 inkanyiso yalo. Wallet ungu-4,500 inkanyiso yawo. Mali esheshayo ka-3 days ingu-2.5 inkanyiso yayo. Overnight ingu-4.5 inkanyiso yayo. Sesisebenzile nikezwe 10% wale mali oyitholileyo. Ngibona nalithemba abantu bayangizwa kahle mangabe ngikhuluma. Bese ngibuya ama-WhatsApp kwesinye isikhathi ayalahleka. Nabantu bami abama-parcel, phone yami ike yawa emakhaya ngale yaphuma i-screen. Kuphoqelekile ukuthi ngihambe ngiyilungise. Amanye ama-address abantu alahleka lapho engifanele ngifake izinto zabo kwaphepha. Mawukwazi ukuthi nginento yakho ekumele ngiyifakwe kwaphepha, ubona ngingayifakanga, ngicela i-address yakho ungibhalele yona ku-WhatsApp, ngikwazi ukukufakela into yakho njalo. Kwaphepha sihamba ngoLwesithathu nangoLwesihlanu, kabili evikini. And then into engifuna ukuyiqondisa, le ndaba yemali ezithi thina imali esheshayo, kukhona abantu esisuka sibone ukuthi noma ungamnikeza umuthi ukuthi ahambe eziyenzela uzokwehluleka, ngoba phezulu kwempilo yakho kunamabhadi ukuthi maye bamba umuthi uvele umoshakale same time. Yikho abanye sikhetha ukuthi sibayenzele thina singabanikeza imithi, kodwa-ke umuntu mangimuzwa ukuthi uhlambulukile ngiyamnikeza leyo muthi anjani azenzele bese ngimtshela ama-instructions. Abanye futhi kuba nzima kibo noma ngabe umtshela ungathi uthela amanzi emhlane wedada. Yikho esigcina sikhetha ukuthi sikhambe thina sibambe le mithi, senze wonke ama-rituals lawo okumele siwayenze, azimfihlakalo engeke sinitshele wona, kodwa sitshela lowo muntu onguye sibone ukuthi lo muntu masingamnikeza leyo muthi uzothatha alalele umthetho, ayenze into leyo esisuka siye sayikhuluma. Engudlozi khulu okhuluma 0832066954 0832066954. Naphansi ikhona enye inamba kwesinye isikhathi, ngoba thina sihlezi sihamba ukuthi mangabe singekho ezweni lana, ngoba siyahamba ngiyosebenzela nasemakhaya, ngihamba ngiyosebenzela kwezinye indawo. Naye esemakhaya ngizobuya-ke ngilibizele yona, ngizoyibhala phansi ngifakele yona ngaphansi khona lana, ukuze mangabe ungifuna ukungifonela ukhulume nami umlomo ngomlomo, ukhulume nami ngokushesha. Yikho-ke nginalithemba abantu bazwile yonke into ngisithi mabaphile kuwonke amagumbi amane omhlaba, abasezibhedlela mabasinde, nabagula ezindlini. Ungagulele endlini mhlobo wami usithi wena cha, ngiyagula angiphilanga, ngizoya kuphi ngiyophiliswa? Buya sikuphilise, sikunikeze izinto, imithi yayehla yamila ukubana sikusize. Ngoba mawusifa khona ngapha uthi wena anginamali yolo mkhuhlane, ngiyagula, ngizoya kubani? Thina sikhona mhlobo wami, buya uzokhala kithi usitshele umkhuhlane wakho okuphethe emzimbeni, sikusize. Phile jabule njengabanye abantu, umzimba ube right, ngisithi abaphila abantu.